Muthenya umwe thutha wa President Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto gutariria maundu maria utongoria wa Jubilee urauga ni uhotete kuhingiria muingi thiini wa miaka 4 ya utongoria, mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ni aumirite kunyururia murugamo wa utongoria wa Jubilee. Wa mbere, Raila augite barabara iria Jubilee irauga ni hotete gwaka ti nginyaniru. Maana yake kama hizo barabara zote ingekuwa zimepigwa lami, hakungekuwa hapa Kenya barabara ya matope. Barabara zote sasa zingekuwa ziko na lami. Oho Raila arauga uhoro wa gutambia thitima miene tiganite ya bururi uria Jubilee ikoretwo ikigunira wena mahengesha na ati title deed cia migunda iria Jubilee ikoretwo ikiuga ni irutite kuri a Kenya ni cigomeirwo ni mashira igoti-ini, ambayo wanasema kwa mfano hadi sasa wameunganisha maboma kule Lisaboni kwa stima, lakini idadi ndio iko tofauti. Raila augite ruhonge rogima wa mwiri rukoretwo na mathina maingi na ona ng'aragu guthie na mbere kugumira a Kenya ona thengia ya thirikari kuga ati ni igacĩrithitie ukuria wa irio. Serikali za county hazipati pesa ya kutosha ya kutoa huduma ya afya huko chini. Raila ningi atetirithitie ati uhuthiri wa mbeca cia ngombo ya Eurobond nduri wataririo uria kwagiriire na ati muturire guku bururi-ini ni urituhite makiria kuma riria thirikari ya Jubilee yaiyukirie utongoria. Hakuna harufu ya Eurobond ambayo Mkenya yote amesikia mpaka wa leo. Thirikari ya Jubilee igithiaga na mbere kugathiriria maundu maria rauga ni hotete kuhingia niguo kuguna muingi. Kiama kia ODM kiugite gutiri undu nomwe wa kwiyonera na gwakira thirikari ya Jubilee ireka ni kuhenia muingi. Na kahinda kanini tu thutha wa Raila kuruta ndumiriri yake, ruhonge rwa umemerekia rwa mutongoria wa bururi niruo PSCU ni rurutire macokio. Ndumiriri-ini yayo kuri nyumba cia mohoro, PSCU yugite kiama kia ODM ni gwitigira kiretigira tondu ni kirona uthii wa na mbere uria utongoria wa Jubilee ukinyirie a Kenya thiini wa kahinda kanini. Ndumiriri iyo ithiete na mbere kuga thirikari ya Jubilee ni iguthie na mbere gutungatira a Kenya itekwenyenyio ni miario ya maheni iri iratheremio ni mung'ethaniro. Maina wa Wairegi, Inooro TV.